znate vi. Mi smo plakali, mi smo kvarili. Mi smo plakali. Pa ajde šut. Evo čao. Jeste. A? Čao. Hajde ljudi! Kako se netko ima glas. Joj, smo mi rešili pitanje Beka Stojirić. Tu je Tošić. Bekan! Na Tošić, ali za drugog Beka. Gdje smo? Mikić. A? Mikić. Ma koji Mikić? To ti... Pa zasad. Bekane, ajde Bekan! Ja čuti tu. Bekan! Bekan, zovem Bekan. Ko ti je Beka? Bekan bare je gub. On vodi sve i gubi. Lopta ti je! Lopta! Okreni se čoveče! Gde se čoveče? Zovi ga! Zovi ga tata! Ne čuje me! Tačno, kao djeli treba 4 metra. Vamo! Ne uđe Bravo, Lazo. Kaj pobedi? Laz, dao gol. A što ja ne igram do toga? Pa zato što ti još... Marko, a tu ja još ne igram, ja nikad nisam ni igrao. Ova mogo biti se. A gdje si ti? Gledajte me kad ja prašam, da vidim kad pobedila. Ajde, ja viknem, ajde! Hajde, ja viknem! Koji tamo? Smir. Kaj je bilo? Ha? Sredinali Vatić kraja lopta negdje Ne, loptaču! Finša treba poskiti da i pita, da će oni dovoditi Beka i stopara. Ej, jo. Stvari oni su dovoljni jednog igrača, su bili slobodni. Ovaj na poziciju.